India versus Australia je 4 test o ajaga sung India ni je duijana player na chance khemani nugui man nai. Aftan bagi ke omnok chainman India rong ni je khman WTC final thangna na utam bele khenu India rong imang sia hain bagi India team rok pura markin important no kha je khpan je 4 test 5 test Australian je khpan match na nangni hain ni bagi ne duijana player bok chance khaiman uta. India ni tai je duikhan match kuri je India versus Australian border Gavaskar trophy tai duikhan match kuri a match thungtane Melbourne tai Sydney abas han thaki India ni player boi duikhan ground tam go thoguta tai India belekhen nangku tai duikhan match Australian jekman match nan tas nang his India WTC final thangmi man na hayang ka thangmi mai ong naita tai ubut nor kaham ken chaiman India versus Australian border Gavaskar trophy pass kan match tong ajagan bi tin khan match thungaka poila match India bekha second match Australia bekha tai third ke draw ongkha I border Gavaskar trophy final abchin imang ken je WTC final thang abchin imang India tai duikhan India rong yago match tongo India versus Australian ajagan duikhan bisi India kaisa pai khapon je border Gavaskar trophy India naron torgoi thanai tan bagi himal je thangnai bisio India rong border Gavaskar trophy paijak tai hain bagi 4 test tai 5 test India rok dihat khaika o jaga duijana player na chance khainan tai Australia rok khorok to player na bo chance khai tu khata je situation hisabe bro mo thongnai tai Australia ru khorok na brong ni je timo 8 khaina kha abong kha same contest bom thai ka saka bo Jasprit Bumrah face khaina muthu bom belekhen excited ongkha po Jasprit Bumrah no face khaina hain chung saman khana ka hain chung mono social media saman khana India rong yak tai dikhan match ri je Australia bi thungan a jago India duijana player na jaga chance khaimano number 1 kha Washington Chandar no timo tai number 2 kha Ravindra Jadeja continue khaiman ta Saran thakbe kono spinner tai all rounder ta Washington Chandar all rounder tai Ravindra Jadeja bo all rounder bok duijana no spinner India rong next match ong nai Melbourne kata a jago jekipan spinner rong obong ta advantage ong uta hain bogi bro kono ni tu India team pura continue khainan one sokka hinge tabu ko gong for sabuna asuk na sam drop khaina Mohammad Siraj na drop khain ronai na Kumar Reddy sam drop khainai Washington Chandar no kaisa team tonai te kaisa kha Prasid Krishna no je team India Jasprit Bumrah loge bowling tui phaika tai masa inke yang Mohammad Siraj no fan drop khaina eba ka Mohammad Siraj no naro kha hinke to Kumar Reddy no drop ma khainai pura to chung thumi maya Ravichandra Ashwin ta bon jakao bon tu phika ta Ravichandra Ashwin ta chairman nai thanga tai boni jakao ka Washington Chandar no to khata for te sabon je confuse ong ta khata o jaga ke umai ke ma tong ta Mohammad Siraj no tibero continue khanya na wan chogo Kumar Reddy no drop khai rwano bon jaga je Prasid Krishna tui phan umai ka ma tong Kumar Reddy drop khai ka kesi Prasid Krishna no muthungi mana haya ka muthungi smai bele hain bagi pro drop khanya umai ka wan chogo ta tai ang wan chogo Virat Kohli 2018 style to hakaban 2018 ni je form amn tai sa back to na hinang wan chogo ta Virat Kohli ba tai je 4 test tai 5 test ka hamaka performance khaimana hinang wan chogo nok ta man chok tolo comment khai sadi umai ke bro continue khaiman ta ka sung tang nain thake umai ke ma tong na je 4 test moi team Indian playing 11 umai hangnai je number 1 Jaiswal ongkhanai number 2 KL Rahul number 3 tongnai Shubman Gill number 4 Virat Kohli number 5 Rishabh Pant number 6 moi Rohit Sharma number 7 to Jadeja tongnai tai 8 number Washington Chandar muthung manu 9 number Prasid Krishna 10 number Jasprit Bumrah 11 number Mohammad Siraj eba hinke ba Akasim fan muthung manu ta ani mote ke umta heke India team ni je 4 days of playing element ong man ta wan thuma ko bahi je playing element ong man tolaw na go siru gidi tolaw na go comment kai sadita